kumele ngixoke makumele intombi iqome nolaka lokuphoqa abantu abangaxolisanga nenyembezi engayichithela i-ex engabuyanga sengidlala ama-games amaningi engawawinanga why kumele ngixoke makumele intombi iqome nolaka lokuphoqa abantu abangaxolisanga nenyembezi engayichithela i-ex engabuyanga sengidlala ama-games amaningi engawawinanga sengidlala ama-games amaningi engawawinanga if I'm blessed then why don't I have it all inhliziyo idumele so why kumele iqole lamanxeba wemihla ngemihla ngekapholi jabula mabejabula ngikhathela ukujabulisa bona mhlungu lezilonde engaphakathi ngeke uyibone ngondo ngeke ikhohlwe nenhliziyo ngeke iqole noba nunesakhe story sami ngeke sixoxe kune lack of evidence bulletproof ayiqokiwe ngiza kubona ngishaya idance ngiphuma la ufisa ukuyakhona ngila ungakazuye khona if I'm blessed then so why ngabonanga life is something bla bla ngihamba manga khuphuka ngabanye mangenjalo ngaba ngwanga ntombazana suqala inkinga ngibamba isandla phela ngihethiwe engothando lwami kuhlaliwe inhliziyo iphukile ngijola ukataliyo ujima ngayo iministering ukuthi nje bekumele ngishayiwe ngisengajola itshitshi nalo futhi liphinde lichithe uphuthu sathi ukwehlisa lo mfutho wokujola amakhayithi sengihlaba kakhulu ngiyabacija ngidlula inalithi dlulula yithi donse kabili ungishiye ngihlaziye yibona labo mbali nopalisa abangihlazile inhliziyo yami phansi so kumele uyigumbe why kumele ngixoke makumele intombi iqome nolaka lokuphoqa abantu abangaxolisanga nenyembezi engayichithela i-ex engabuyanga sengidlala ama-games amaningi engawawinanga mic check 1 2 plus 2 122 wamabhazi nginibelesele namanje ngisakhona ngigolozile inkani yesele why kumele ngivuma besikhethi bengigibele ekhanda ngifuna bescreame mengiqhamuka besale bekhala nginamagquba u56 ngabe simama bangihate inhliziyo ayibuzi ngaphakathi lakhe linyosi thando lwahlulo kandaba inkosi yafilo umakoti fika ama-2K kwabalula shela online inhliziyo yesocial ey'ngane zihudula phansi nakimi zalo inhliziyo igubhuza ngalo nanini zalo inhliziyo inokubuza ngalo she's from emigalo maye ngithinta ngiyaduma zalo sijole emini nalo kwayimini uzongithola emigalo lokhu nomfunayo uzomthwele imizi kalova why kumele ngixoke makumele intombi iqome nolaka lokuphoqa abantu abangaxolisanga nenyembezi engayichithela i-ex engabuyanga sengidlala ama-games amaningi engawawinanga Lock Jock nalwazi udaba